Tubasuje mwese tubifuriza ibihe byiza muri sanga kandi mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru mugezweho nanjye Nyirarukundo Xavera. Uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Turanzikira ku byanditswe ku Rwanda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maître Alain Mukurarinda ati kijondanye. Ati nta ntambara dushaka ariko u Rwanda niruterwa ruzitabara. Ati nta ntambara dushaka ariko u Rwanda niruterwa tuzitabara. Uyu ni umutwe w'inkuru iri mu mvaho nshya ariko yanagarutswe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo nka RFI yateruye igira itiki. Yateruye igira u Rwanda rurashinja igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kurasa kuri umwe mu mipaka ihuza ibihugu byombi. Nibyo banditse mu Gifaransa ngo le Rwanda accuse l'armée congolaise d'avoir tiré sur l'un de ses postes frontières. Ku rubuga rwa RBA.CO.RW naho batabasirikare ba Kongo Kinshasa barashe ku mupaka w'u Rwanda mu karere ka Rusizi. Muri Kigali Today naho bati ingabo za Kongo zarashe mu Rwanda zisubizwa inyuma. Mu museke ho bati Repubulika na Demokarasi ya Kongo ihakana kurasana n'abasirikare b'u Rwanda ahubwo ikavuga ko ngo yarashe amabandi. BBC nayo iti u Rwanda na Kongo impande zombi ziravuga ibitandukanye ku byabaye ku mupaka wa Rusizi. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byandika ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yayishyuye ko ibyabaye mu rukerera rwo kuwa gatatu tariki 15 Gashyantare ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rusizi ari ubushotoranyi bukomeje bwo gushaka gukururira u Rwanda mu ntambara. Yashimangiye ko u Rwanda rudashaka intambara kubera ko rwemera ko ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'abaturanyi ndetse n'umubano wacitse intege hagati yacyo n'u Rwanda bizakemuka gusa binyuze mu mishyikirano. Mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA ku mugoroba wo kuwa gatatu w'iki cyumweru, Maître Mukurarinda yagaragaje ko abasirikare ba FARDC bagera kuri 14 binjiye ku butaka butagira bene bwo butandukanye u Rwanda n'igihugu cyabo bakamisha amasasu bayerekeza mu Rwanda, hanyuma inzego z'umutekano z'u Rwanda zikabasubiza zirwanaho. Yashimangiye ko nubwo ibyo byabaye abaturarwanda badakwiye gukuka umutima no gutekereza ko hari intambara yaba itutumba hagati y'ibihugu byombi. Ati nta ntambara ihari kuko icyambere u Rwanda nta ntambara rushaka, rwarabivuze rubisubiramo, rwemera yuko iki kibazo kizakemuka mu nzira y'imishyikirano, ariko niba u Rwanda rutewe ruzitabara, nubu rushoye mu ntambara ruzayirwana, niba rushotowe bwo n'ibindi. Biriya rero n'ubushotoranyi bukomeje bwa guverinoma ya Kongo bigaragaza yuko idashaka ko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kibonerwa umuti. Yakomeje avuga ko ubwo bushotoranyi bukomeje kugira ngo u Rwanda nirutabyitondamo rwisanga mu mutego ushimangira ibinyoma icyo gihugu kimaze igihe kinini kirushinja ko rufashe inyeshyamba za M23 ko ari rwo rwateye Repubulika na Demokarasi ya Kongo rukaba nyirabayazana w'umutekano muke mu karere n'ibindi. Ahamya kandi ko ubwo bushotoranyi bushingiye ku kuba guverinoma ya Kongo Kinshasa yaranze gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Rwanda na Nairobi yose aganisha ku gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ati kijondanye. Ati nongere mbisubiremo, ntabyo Repubulika na Demokarasi ya Kongo yakoze, ntabyikora. Niba rero ntabyikoze ikabona nta gihinduka, iragerageza kongera gushotora kuko kohereza abasirikare bagera kuri 14 nubwo bari muri zone itagira nyirayo ariko barashe berekeza mu Rwanda. Atariko barashe berekeza mu Rwanda. Yavuze ko ubwo bushotoranyi ntaho butandukaniye n'ubwakozwe n'indege ya Sukhoi 25 zavogereye ikirere cy'u Rwanda inshuro 3 mu bihe bitandukanye no mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ibisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda inshuro zitandukanye bikajyana n'umugambi wo kugaba ibitero birenzeho. Igitero simusiga cyahitanye abaturage bo mu Kinigi mu karere ka Musanze mu mwaka 2019. Abasirikare ba FARDC binjiraga ku mupaka w'u Rwanda barasa ibyo bahuye nabyo n'ibindi bitandukanye. Maître Mukurarinda yanavuze kandi ko ubushotoranyi nanone bujyanye n'ibyemezo by'ikubagaho kandi bidasanzwe guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yagiye ifata, birimo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu, guhagarika amasezerano yose n'u Rwanda, kwirukana abasirikare bari mu buyobozi bw'ingabo zoherejwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, gushishikariza abaturage kujya mu myigaragambyo hato na hato n'ibindi. Yaboneyeho gusobanura ko bidatangaje ku gisubizo Kongo Kinshasa yatanze cyo guhakana kugaba igitero ku Rwanda, ahubwo ku Rwanda ngo rwari rwiteze ibirenze ibyo kuba bavuga ko barwanaga n'amabandi yigaruriye igice cyegereye umupaka w'u Rwanda. Maître Mukurarinda atiki. Ati bashoboraga kujya kuri radio bakavuga ko ingabo za Kongo zirukankanye abasirikare b'u Rwanda zibarenza umupaka, niyo mpamvu mwumvise ko u Rwanda rwo ruvuga ko twabarashe bibereye iwabo. Ni muri rwa rwego rwo gukora ibikorwa by'akataraboneka kugira ngo bagire ibyo babwira abaturage babo. Itangazo ryashyizwe habona n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ryavuze ko nyuma y'uko kurasana kwabaye mu rukerera rwo kuwa gatatu hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo Kinshasa FARDC
izi ngabo za Kongo ngo zagarutse zigasukura ahabereye uko kurasana mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. tutaratandukira iyo ngingo, u Rwanda rwashinje umuryango mpuzamahanga guceceka ku bwicanyi bukomeza kubera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo byagarutswe ejo bundi kuwa kane w'iki cyumweru n'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye Claver Gatete mu kiganiro cyagarutse ku mirimo yakozwe n'itsinda ry'impuguke ku kibazo cya Kongo Kinshasa rigasohora raporo mu mpera za 2022. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The New Times, Igihe n'ibindi bitandukanye Exavera byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko Ambasaderi Gatete Claver yagaragaje ko ubwicanyi bwibasira abaturage bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje gufata indi ntera, ariko ko bisa naho umuryango mpuzamahanga ukomeje kwica amatwi. Ni ikibazo cyatumye ubu abasaga 80,000 bahungira mu Rwanda, kandi by'umwihariko kuva mu Gushyingo umwaka ushize nibura abanyekongo basaga 100 binjira mu Rwanda buri munsi bahunza. Ambasaderi Claver Gatete akagira ati imvugo za Kongo Kinshasa kugeza ubu ni uko u Rwanda ari rwo ruyihungabanyiriza umutekano, kandi Kongo Kinshasa ikaba ariyo igirwaho ingaruka. Ibi bikaba hirengagijwe ko Kongo Kinshasa itagaragaza ubushake bwa politike mu gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe ndetse na gahunda z'akarere zirimo iza Rwanda na Nairobi. Yasabye umuryango mpuzamahanga guhaguruka ukagira icyo ukora, maze agira ati igihe kirageze ngo umuryango mpuzamahanga wumva akaga abatutsi b'abanyekongo barimo, kandi ufata ibyemezo bazinshingana abantu bose bafite inshingano zo gutabara ubuzima bwa za miliyoni buri mu kaga muri Kongo. Uguceceka k'umuryango mpuzamahanga kuvuze gushyigikira byeruye ibyaha ndengakamere bikomeje gukorerwa aba bantu. Ambasaderi Gatete yashimangiye ubushake bw'u Rwanda muri gahunda n'ibiganiro by'akarere bigamije gushaka umutekano, asaba ko hagira ibyemezo bifatika bifatwa. Radio Kapi y'umuryango w'abibumbye ikorera hariya mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa yagarutse ku bitekerezo bya zimwe mu ntumwa za rubanda rw'iyo muri Kongo ku gisubizo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyabo. Nka Depite John Rupala wo mu ishyaka Nouvelle Alliance pour la République asanga inzira nziza yo kwikura mu bibazo by'umutekano mukeya biri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo byanze bikunze ngo izanyura mu banyekongo ubwabo bakaba ari bo bikemurira iki kibazo, naho ubundi ngo uruhare urwo ari rwo rwose rw'amahanga ruzongera ikibazo. Ni igitekerezo cyashimangiwe na mugenzi we Jerome Rusenge, we wasabye ko haterana inteko idasanzwe y'inteko ishinga amategeko igasuzuma ibijyanye n'uburyo ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri muri Kongo Kinshasa ngo zasimbuzwa iz'umuryango wa SADC. Ni mu gihe Depite Gratien Iraka we yemeza ko guhindura ubutegetsi buriho ubu muri Kongo hagashyirwaho ubuyobozi buhamye kandi bushoboye aribyo bishobora gutuma uburasirazuba bwa Kongo butekana. Ati la RDC a besoin d'un leadership fort pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'Est. Mbese ati Kongo ikeneye ubuyobozi butajenjetse bufite ingufu nibwo bwakemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwayo. Mu mvaho nshya bo bati Perezida Kagame yahuriye na Tshisekedi muri Ethiopia. Muri Jeune Afrique naho bati Addis Abeba Kinshasa compte faire entendre sa voix. Bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo Addis Abeba Repubulika na Demokarasi ya Kongo yizeye kumvikanishiriza ijwi ryayo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko Addis Abeba muri Ethiopia kuva kuri wa gatandatu hakoraniye inama idasanzwe ya 36 y'inteko y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama ariko yabimburiwe ejo kuwa gatanu yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, aho baganiraga ku bibazo by'umutekano muke muri Kongo Kinshasa. Yayobowe na Perezida Joao Lourenço wa Angola ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi mu rwego rwo kurebera hamwe aho amasezerano ya Rwanda na Nairobi ageze ashyirwa mu bikorwa hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'icyo gihugu cya Kongo ishinjwa ko mu myanzuro y'inama ya Rwanda yahaye agaciro ingingo zimwe izindi kazirengagiza nkana. Muri iyo myanzuro harimo ibijyanye n'impunzi z'abanyekongo zigomba gutahuka, guhagarika imikoranire ya FARDC na FDLR igizwe na bamwe basi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, guhagarika imvugo z'urwango n'ibindi. Ariko rero Kongo Kinshasa ikareba gusa umwanzuro usaba inyeshyamba za M23 gushyira intwaro hasi no kuva mu bice bumaze kwigarurira, indi myanzuro ikayireka. No muri iyi nama ya Addis Abeba hanzuwe ko tariki 30 z'ukwezi gutaha kwa gatatu imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo igomba kuba yahagaritse imirwano kandi kava mu bice yigaruriye. Hanzuwe kandi ko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda na Uganda nazo zigomba gucyurwa zigasubira mu gihugu cyazo. Inama ya Afurika yunze ubumwe yo kuri wa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru yo yitezweho kugaruka ku ngingo z'ingenzi zirimo izijyanye no guha umurongo icyerekezo cy'isoko rusange rya Afurika, gushakira ibisubizo ibibazo by'umutekano muke mu bihugu bimwe byo kuri uyu mugabane ndetse n'ikijyanye n'umutekano w'ibiribwa. Muri iyi nama kandi Perezida wa Komori Hazaria Assoumani wageze Addis Abeba ku mugoroba kwa gatatu w'iki cyumweru arahabwa inkoni y'ubuyobozi bwa Afurika yunze ubumwe mu gihe cy'umwaka umwe akorera mu ngata Perezida wa Senegal Macky Sall
wari umaze umwaka ayoboye uyu muryango. Akisavira duhindura ingingo. Amatora y'abadepite ateganijwe muri uyu mwaka wa 2023 ashobora guhuzwa na perezida ateganijwe umwaka utaha wa 2024. Ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Imvaho Nshya, The New Times, African News, Kigali Today n'ibindi, aho byandika ko guhuza ayo matora byasabwe na perezida mushya wa komisiyo y'amatora Honorable Oda Gasinzigwa, wavuze ko hari ibiganiro birimo kuba bigamije guhuza ayo matora yombi, aya perezida n'ay'abadepite, mu rwego rwo kugabanya ingengo y'imari no gukoresha igihe gitoya mu matora. Oda Gasinzigwa ati kunoza amatora bivuga byinshi, ariko murabizi ko nari mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, hari uburyo twabigiraho guhuza ibintu. Ni muri urwo rwego nyuma yo kwemezwa na Sena negereye komisiyo y'amatora ndetse n'abandi bafatanyabikorwa tuganira uburyo ayo matora yahuzwa, dusanga byaba byiza biganiriweho bigashyirwa mu bikorwa. Uku guhuza amatora ngo bizagabanya ingengo y'imari, bizanafasha kandi inzego zigenga ndetse n'iz'ubuyobozi zikurikirana uko amatora akorwa, koroherwa no guhuza ibikorwa by'amatora mu gihe kimwe. Ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga, Honorable Gasinzigwa yavuze ko haramutse hemejwe uburyo bwo kurihindura kandi byubahirije amategeko, nabyo ngo byakorwa. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru kandi byanditse ko muri iki cyumweru u Rwanda rwabuze umwe mu ntumwa za rubanda zarwo. Kigali Today iti Depite Fidèle Rwigamba yitabye Imana. Imvaho Nshya nayo abadepite bashenguwe n'urupfu rwa Depite Rwigamba Fidèle. Ni mu gihe muri The New Times niho bagize bati Depite Fidèle Rwigamba yitabye Imana ku myaka 73 y'amavuko. Fidèle Rwigamba wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa gatatu w'iki cyumweru azize uburwayi. Itangazo ryo kubika ryashyizweho umukono n'umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Honorable Mukabarisa Donatille, rikavuga ko Depite Rwigamba yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Depite Rwigamba yari umudepite uhagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi mu nteko ishinga amategeko guhera muri 2013. Mbere y'uwo mwaka yari umunyamabanga w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena guhera muri 2009. Kuva muri 2003 nabwo nyakwigendera Rwigamba yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotara. Naho mbere yaho guhera muri 2001 yari umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya guverinoma mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Ubwo dukomeje ku ngingo yava muri ubu buzima bwo kuri isi jondanye byanditswe ku Rwanda, tubyanzuriye kuri iyi nkuru y'umusaza w'Inyamasheke wamaze gukoresha isanduku azashyingurwamo. Ni inkuru yumvikana nk'idasanzwe tubasomera mu gitangazamakuru Umuseke, ivuga ko umusaza yitwa Ngarambe Straton, akaba afite imyaka 83 y'amavuko, atuye mu murenge wa Kagano, akagari ka Rwesero, umudugudu wa Mutusa. Uyu musaza uvuga ko yabaye mu ngabo za Kayibanda, ngo yarebye kure asanga hakwiye kwitegurira uburyo azashyingurwamo, kandi ngo gukoresha iyo sanduku yabikoze ku mugaragaro ntawahisha. Ati ubu narayikoze, iri hano irabitse, niba barabibabwiye ntibababeshye, narayikoresheje ku mugaragaro kandi n'uwayinkoreye naramwishyuye. Ati kandi n'uwayinkoreye naramwishyuye. Cyakora uyu musaza ufite umugore witwa Neziya Mukaruteranyo akaba yaririnze kuvuga amafaranga yayitanzeho ayikoresha, gusa nanone ngo uwagenda mbere hagati ye n'umugore we uwo niwe wayishyingurwamo. Asobanura icyabimuteye yavuze ko yagendeye ku kubona mbere umusaza witeguraga gupfa ngo yaraguraga ikirago azashyingurwamo. Uyu musaza akavuga ko iyo sanduku iteganyirijwe umurambo we ngo yamaze kuyibika ku rusenge, kandi ngo yanakoresheje umusaraba w'icyuma, ariko ntabwo arawugeza mu rugo. Turacyari mu kiganiro makuru kimwe binyamakuru. Akisavira reka twerekeze hanze y'u Rwanda, turahera muri Mozambique aho kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru havuga inkuru y'umupasitori wapfuye agerageza kwigana Yesu Kristo, wamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa nk'uko bivugwa muri Bibiliya, by'umwihariko mu Ivanjiri ya Matayo. Aha abantu barigereranya. Ni inkuru yo muri BBC News, Vanguard News, News 24, Mail and Guardian no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye jondanyeri, aho byanditse ko washatse kugera ikirenge mu cya Yesu mu birebana no kwiyiriza ariko ntibimuhire ari uwitwa Pastor Francisco Baraja, wahanyanyaje agapfa maze iminsi 25, mbese ibyumweru hafi 4 ntacyo kurya no kunywa kimugerera mu kanwa. Mbere yo gupfa abaturage bari bamwihutanye mu bitaro byo mu mujyi wa Cheira, abariho agwa ku myaka 39 y'amavuko. Abaganga basanze afite ikibazo cy'amaraso make mu mubiri we, akiyongeraho no kuzahara kw'igifu cye. Ngo ntako batagize ngo bamuramire, ariko ngo byari byatinze bibi by'ubusa ruranga ruramutwara. Ruranga ruramujyana. Abayoboke bo mu itorero rye rya Santa Trinidad Church batanze ubuhamya bw'uko bari basanzwe bafatanya nawe kwiyiriza, ariko ngo ntibyamaraga igihe kirekire nk'icyo yashatse kumara we wenyine. Nyakwigendera Pastor Baraja ngo uretse kugabura ibyo kurya byera byanditswe muri Bibiliya, ngo yari n'umwarimu w'igifaransa mu mujyi wa Meska wo mu ntara ya Manika ikora ku mupaka na Zimbabwe. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko atari ubwa mbere hapfuye abantu bagerageza kwigana Yesu Kristo, ngo nabo bamara iminsi
40 n'amajoro 40 batarya batanywa. Muri 2015 hari umugabo muri Zimbabwe yarahanyanyaje apfa maze iminsi 30 jondanye. Muri 2006 nabwo hari umugore w'imyaka 34 y'amavuko wo mu Bwongereza nawe wafashe ayo masengesho y'iminsi 40 atarya atanywa aza kwitaba umuremyi we ageze ku munsi wa 23. No muri Gabo muri 2016 hari umupastori wapfuye ubwo yageragezaga kugenda hejuru y'inyanja ku nkombe za Libreville mu murwa mukuru, ngo nawe yashaka kwigana Yezu Kristo nk'uko bivugwa mu byanditswe bitagatifu, ariko Yezu Kristo ubwe yivugiye ngo ikijondanye. Yivugiye ko umwizera by'ukuri ashobora gukora ibitangaza birenze ibyo yakoze. Hari kandi nubwo muri Kiliziya Gatolika bajya baririmba ngo tuzajya mu ijuru tumera nka Yezu, tukemera ibyago byose uko yabyemeye. Cyakora nanone muri Bibiliya mu bacamanza bakagira bati ikijondanye. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 14 cyangwa se umutwe wa 6 kuri uwo murongo hakaba handitse ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana. Ati genda uko imbaraga zawe zingana, ntabwo wazinganya n'umwana w'Imana Yezu Kristo kuko yari Imana, wowe uri umuntu. Tutarava ku bakozi b'Imana ariko jondanye nk'uko bakunze kwiyita, muri Nigeria ho umupastori yinjiranye imbunda ya Kalashnikov mu rusengero. Ati iki? Ati hari bamwe mu bantu bashaka amahane kandi naje niteguye rwose. Wakwibaza niba iyo mbunda ari Bibiliya. Ni inkuru yabaye kimomo mu binyamakuru byiganje byo muri Nigeria nka Vanguard, Premium Times, The Punch, The Star, Blueprint Newspapers n'ibyahandi nka The Cable na The Africa Report byanditse ko hari ku cyumweru gishize ubwo Pastor Uche Ayigbe yinjiranaga imbunda ya AK-47 ayizunguza mu kirere agakangaranya intamba z'Imana ashinzwe guhumuriza. Iyi nkuru rero Xavera igakomeza ivuga ko amategeko ya Nigeria burya ngo avuga ko biba byemewe kwitwaza imbunda mu gihe umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu yabiguhereye uruhushya. Ntibyigeze bimenyekana niba imbunda Pastor Uche yinjiranye mu rusengero rwa House on the Rock ruherereye mu murwa mukuru Abuja ariye cyangwa se niba yarimo amasasu, kandi nanone n'ubuyobozi bw'urusengero ngo bwirinze kugira icyo bubivugaho. Asa n'utebya nyir'ubwite yasekeje abayoboke bari bakoraniye muri iyo nzu y'Imana babwira ko yahagurukiye guhangana n'abashumba barangamiye gutwara utw'abandi bitwaje ko bakora ibitangaza, ariko ngo bararye barimengeye kuko atazakomeza kurebera ubwo buryarya bwabo. Yongeyeho ko nyuma yo guhashya abo pasiteri b'indyarya bazakurikizaho abakristo bajya mu rusengero bageraho bagasinzira batumvise ikibwirizwa. Tukiri mu by'ukwemera kandi umushumba wa Kiliziya Gatolika mw'isi Papa Francis we yashimangiye ko ari umwanya umuntu ajya mu buzima bwe bwose, ibyo bita mu Kilatini ngo ad vitam cyangwa se avi for life mu Gifaransa no mu Cyongereza. Avi for life mu Gifaransa no mu Cyongereza. Nkuko byanditswe na Africa News ejo bundi kuwa 4 nibwo Papa Francis yasobanuye birambuye ibyanditswe n'ikinyamakuru Civita Cattolica cy'abayezuiti ko yemera adashidikanya ko kuba papa ari umwanya w'ubuzima bwose ku batorewe kujyamo ad vitam mu Kilatini nyine, naho iyegura ry'uwo yasimbuye muri 2013 Papa Benedict wa 16 ngo ryabaye ikintu kidasanzwe kandi cyatunguranye kuko byaherukaga mu 1415 ubwo heguraga Papa Gregory wa 12. Aganira n'ikinyamakuru Civita Cattolica, Papa Francis yavuze yuko kugeza ubu tuvugana kwegura ku mwanya wa papa atabifite muri gahunda ze. Yakomeje kandi asobanura ko ibaruwa isezera yanditse nyuma y'amezi 2 hakimara gutorwa ari ibaruwa yo kwigengesera. Ati nabigenje ntyo nteganya ko hari igihe nagira ikibazo cy'ubuzima kikambuza gukora umurimo wanjye, kandi ubu simbizi neza ko nakwegura. Ati kandi ubu simbizi neza ko nakwegura nubwo nayanditse. Yongeyeho ko bidasobanuye na gato ko kwegura kw'abapapa bigomba guhinduka ikintu gisanzwe. Ibi bisobanuro byose nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga ngo Papa Francis yabitanze mu rugendo yarimo muri Afurika, aho yasuye ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo kuva tariki 31 z'ukwezi kwa mbere n'ukwezi gushize kugeza tariki 5 z'uku turimo kwa kabiri uyu mwaka. Mu kwanzura Africa News kavuga yuko mu magambo Papa Francis yigeze kuvuga mu bihe byo hambere yari yashimye icyemezo cy'uwamubanjirije Papa Benedict wa 16 cyo kwegura kubera ko yumvaga gusaza bitazatuma asoza uko bikwiye inshingano yari yaratorewe muri 2005 asimbuye Papa Yohani Paulo wa kabiri wari witabye Imana, na Benedict nawe yitabye Imana mu kwezi gushize kwa mbere nyuma y'imyaka 10 yeguye bitunguranye. Na Papa Francis wamusimbuye rero ubu akaba afite imyaka 86 y'amavuko ndetse n'uburwayi bwo mwivi ku buryo agenda yicaye mu kagare kabugenewe.
reka iyo ngingo tuyireke dukomereze muri BBC News Africa, Business Ghana, Bloomberg, The Africa Report no muri The Guardian, aho dusoma inkuru ivuga ko Ubwongereza bwashinjwe ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu birwa bya Chagos biherereye mu nyanja y'Abahinde. N'ibirwa bimaze imyaka irenga 50 byarigaruriwe n'ingabo z'Ubwongereza zahirukanye abaturage bari bahatuye, nyuma izo ngabo zikangira abo baturage gusubira mu byabo, nubwo muri 2019 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro wemeza ko ubwo butaka busubira kuba ubw'ibirwa bya Maurice aho kuba ubw'Ubwongereza. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu ukavuga ko indishyi zigomba kuzahabwa abakomoka ku bantu bahatuye kuva kuri ubwo butaka mu myaka yo mu mpera z'1960 no mu ntangiriro z'1970. Guverinoma y'Ubwongereza binyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko ibabajwe n'uburyo abantu bavanywe ku ngufu muri gakondo yabo, ariko ngo ntikozwa ibyo kuvuga ko ibyakozwe icyo gihe ari ibyaha byibasiye inyokomuntu. Raporo ya Human Rights Watch ikaba ihuriranye n'uko Ubwongereza bukomeje kwamagana mu ruhando mpuzamahanga kubera uko gukomeza kugundira ubutaka bw'ibirwa bya Maurice, ubwitaho ubutaka bwabwo bwo mu nyanja y'Abahinde, n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwanzuye ko binyuranije n'amategeko gukomeza kwigarurira ubwo butaka bwa Chagos. Umuryango Human Rights Watch ukavuga ko Ubwongereza buzafatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishyura indishyi kuko bwanafatanije nazo mu kwirukana abaturage. Umujyanama mu by'amategeko w'uyu muryango Unique Live Baldwin ati uyu munsi Ubwongereza buri gukora icyaha gikaze cy'ubukoroni bufata abaturage ba Chagos nk'abantu badafite uburenganzira. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije kwirukana abo baturage mu byabo, bagomba no kuzafatanya kwishyura indishyi ku bw'ingaruka byagize kuri abo baturage. Human Rights Watch ikavuga kandi ko itewe impungenge n'uko Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bitange ibifatwa nka ruswa kugira ngo bikomeze bibe kuri ubwo butaka bwa Chagos. Ibirwa bya Maurice byabonye ubwigenge mu 1968, ariko kuva icyo gihe ubwo butaka bwa Chagos buracyameze nk'ubukiri mu bukoroni. Ni ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare 56 butuweho n'abaturage 3,000 gusa. Ibihugu bya Mali, Guinea na Burkina Faso birashaka uko byasubira mu muryango wa Afurika yunze ubumwe byirukanywemo kubera za kuteta za gisirikare zabibayemo kuva muri 2020 kugeza mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Mutimura bisoma he turabibasomera muri Jeune Afrique, BBC News, Daily News, The Citizen, Le Monde, L'Express, aho bitangira bivuga yuko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'ibyo bihugu ko ari bitatu ejo kuwa gatanu bari Addis Ababa muri Ethiopia, ari naho hari icyicaro gikuru cya Afurika yunze ubumwe. Bahageze mbere y'inama ngarukamwaka ya 36 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yo mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo bagerageze kumvisha bagenzi babo mu bindi bihugu maze babavuganire basubire muri uwo muryango jondanye. Uretse muri Afurika yunze ubumwe, ibyo bihugu bya Mali, Guinea na Burkina Faso byanahagaritswe mu muryango wa CEDEAO uharanira ubukungu bwa Afurika y'Uburengerazuba, ari naho ibyo bihugu uko ari bitatu bibarizwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Mali yatangaje ko ihagarikwa muri iyo miryango ryabangamiye bikomeye icyifuzo cy'ibyo bihugu ko ari bitatu cyo gusubiza inzibacyuho mu butegetsi bw'abasivili. Aba baminisitiri batatu ba Mali, Guinea na Burkina Faso ntibemerewe kwitabira inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko ngo ibyifuzo byabo bamaze kubigeza kuri bagenzi babo bo muri Ethiopia na Comore bayoboye muri iki gihe perezidansi ya Afurika yunze ubumwe. Ikindi gihugu gishaka gusubira muri uwo muryango jondanye ni Sudani, yahagaritswemo nyuma yo kudeta yo muri 2021 yavanyeho guverinoma y'inzibacyuho yari iyobowe na minisitiri w'intebe w'umusivili Abdallah Hamdok. Aksavera duhindura ingingo nanone, umuryango w'abibumbye wasabye ukomeje ibihugu byo mu karere ka Sahel guhagurukira ikibazo cy'ubucuruzi bw'intwaro kubera ko ari cyo nyirabayazana w'umutekano muke urangwa muri ako karere. Turabisoma muri Sahara Reporters, Relief Web, The Star, The Ghana Report no muri African News, aho byatangiye inkuru yabyo bivuga ko Loni cyangwa se umuryango w'abibumbye itangaza ko nyinshi mu mbunda zijagata aho muri Sahel ziba zavuye mu zigenewe ibisirikare byo mu bindi bihugu bya Afurika, cyane cyane Libya, Sierra Leone ndetse na Liberia. Ibyo bihugu bigasabwa gukora byinshi bigahagarika ubwo bucuruzi bw'intwaro bukorwa magendu muri Sahel. Loni igashinja ibyo bihugu kandi kumungwa na ruswa no kutagira ubutegetsi bushinze imizi kuva mu nzego zo hasi ku buryo byoroha kwinjiza izo ntwaro. Umutekano muke ukururwa n'imitwe y'abarwanyi ba Kisilamu muri Burkina Faso, Mali, Nigeria na Chad imaze kugwamo abantu babarirwa mu bihumbi 100, naho abandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo barahunga. Aha Loni ikavuga yuko barwanyi atari bo bakora ubucuruzi bw'ibanze bw'izo ntwaro kandi ngo biranashoboka ko atari bo baburonkeramo amafaranga menshi.
mu gihe intambara uburusiya bwashoje kuri Ukraine ibura icyumweru ngo yuzuze umwaka itangiye, iki gihugu cya Ukraine cyatangiye guhugura abadiplomate b'abanyafurika nka bumwe mu buryo bwo gushimangira umubano wacyo n'uyu mugabane wa Afurika. nk'uko byanditswe na African News, Club of Mozambique, The Guardian, Wall Street Journal, Bloomberg na The Moscow Times, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko ayo mahugurwa mu bya diplomasi agomba kumara iminsi ine uhereye ku wa kabiri iki cyumweru, kandi ngo agakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga jondanye. Ibi ngo bikubiye mu masezerano impande zombi Afurika na Ukraine zagiranye ubwo Minisitiri Kuleba yasuraga uyu mugabane mu ruzinduko rwe rwa mbere yarahagiriye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Bwana Dmytro Kuleba ati muri urwo ruzinduko rwanjye abafatanyabikorwa bacu b'abanyafurika bagaragaje ko banyotewe no kwigira ku burambe n'ubunararibonye bya Ukraine muri diplomasi. Yongeyeho ko kuva Uburusiya bwabatera mu mwaka ushize, Ukraine yerekanye ko nta wayigimba mu kuyobora diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Abadiplomate barenga 200 nibo bitabiriye ayo mahugurwa yateguwe na Ukraine, nabo mu bihugu bya Nigeria, Kenya, Ethiopia, Somalia, Cote d'Ivoire, Afurika y'Epfo, Botswana, Mozambique na Senegal. Aya mahugurwa yiswe umutekano na diplomasi mu gihe cy'intambara, urugero ndeberwaho rwa Ukraine. Iyi nkuru rero Xavera ikanzura ivuga ko Ukraine yagerageje gushakisha abayishyigikiye muri Afurika, ariko isanga Uburusiya bihanganye mu ntambara bwaramaze gushinga ikirenge. Hanyuma rero nubarira ku ntoki zawe urasanga buri minsi 7 gusa kugira ngo muri Nigeria babimburire ibindi bihugu bya Afurika kujya mu matora y'abakuru b'ibyo bihugu. Abakandida 18 bari mu mugore umwe rukumbi nibo bahatanira kuzasimbura Muhammadu Buhari wushije ikivi cye cya manda 2 kuva muri 2015. Iyi ni inkuru ndende yo muri Africa News itangira ivuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaze gutangaza ko uzaba uhagarariwe muri ayo matora n'itsinda ry'indorerezi 90 zikuriwe na Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya. Uhuru Kenyatta yagiriwe icyizere nyuma yo kugira uruhare rufatika mu gutuma habaho amasezerano y'amahoro yo kurangiza intambara yari igiye kumara imyaka 2 ishyamiranije guverinoma ya Ethiopia n'inyeshyamba za TPLF zo mu ntara ya Tigre iherereye mu majyaruguru y'icyo gihugu. Aya masezerano jondanye yasinyiwe muri Afurika y'Epfo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Kuri ibi hakaniyongeraho ko ari nawe muhuza w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Abaturage ba Nigeria bagera kuri miliyoni 100 nibo bemerewe kujya gutora uwo gusimbura perezida Muhammadu Buhari usiziye igihugu cyugarijwe n'umutekano muke hamwe n'ubukungu bwifashe nabi, nk'uko abatavuga rumwe nawe badahwema kubimugaragariza. Agataho kandi n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth wamaze kugena indorerezi zizajya gukurikirana iby'ayo matora, harimo n'umunyarwanda Martin Ngoga wahoze ayoboye inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA. Dukomeza n'iki kiganiro Xavera. Ibinyamakuru bya Le Monde, Le Soir, Le Point, Daily Mail, El Watan n'ibindi bitandukanye byagarutse ku mutingito ukaze wibasiye Turkiye na Syria ku itariki 6 z'uku kwezi kwa kabiri. Kugeza ejo kuwa gatanu umubare wamaze kumenyekana ko bahitanywe n'uwo mutingito wari warenze 41,000, aho Turkiya yabaruraga yonyine abapfuye barenga 38,000, ni mu gihe Syria yabaruraga abarenga 3,600. Ubutabazi buracyakomeje, ariko icyizere cyo kubona ababa bakiri bazima ngo cyatangiye kugenda kiyoyoka uko amasaha nayo agenda atambuka. Intambara yo muri Ukraine n'umwuka mubi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni zimwe mu ngingo z'ingenzi ziri ku murongo w'ibyigirwa mu nama ya Munich mu Budage yatangiye imirimo yayo kuva ejo kuwa gatanu ikazamara iminsi 3. Iyi nkuru yo muri France 24, TV5 Monde ndetse na RFI ikavuga ko iyi nama iteranye ku nshuro 59 ikabihurije hamwe abayobozi b'abanyapolitiki bavuye mu bihugu bigera ku 150 barungurana ibitekerezo ku mutekano w'isi, aho bibanda cyane cyane ku ntambara Uburusiya bwashoje muri Ukraine igiye kumara umwaka. Hakaba n'umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibushinja ibikorwa by'ubutasi bivogera ikirere hakoreshejwe ibipirizo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziherutse kurasa igipirizo kinini cyari mu kirere cyazo, Ubushinwa bukavuga ko bwakifashishaga mu bushakashatsi bureba n'ihindagurika ry'ikirere. Mu banyapolitiki bagiye Munich harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 30, ba minisitiri babarirwa mu 100. Muri bo haravugwa vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na chancelier y'Ubudage Olaf Scholz. Hari kandi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OTAN wo gutabarana mu bya gisirikare Jens Stoltenberg usigaje amezi make kuri uwo mwanya, kuko yamaze gutangaza ko mu kwezi kwa 10 uyu mwaka hazawuvamo n'umwanya yari arimo guhera muri 2014. Umwaka
ushize 2022 jondanye inama ya Munich yateranye tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri habura iminsi 6 ngo ingabo z'Uburusiya zinjire muri Ukraine. Umwaka umwe rwambikanye rero abateraniye muri iyi nama bagomba kuvugurura uburyo bwo kurushaho gufasha guverinoma ya Ukraine haba mu kuyiha inkunga ya gisirikare haba no gukomeza kuyiha inkunga y'amafaranga. Twanzurire mu nkuru zidasanzwe Xavera, turahera kuri iyi yo muri Zambia aho rugeretse hagati y'umubyeyi n'ishuri ryanze ku mwana we yigana imisatsi y'amaderedi iyi bita marasta. Ngahoda iyi nkuru muri Lusaka Times iravuga yuko uwo mwana w'umuhungu Cisanga Mubanga w'imyaka 13 y'amavuko amaze mu rugo ibyumweru 4 byose mbese ukwezi nyuma yo kwangirwa kwinjira mu ishuri rya leta kubera ko afite iyo misatsi y'ibiziriko. Hagati aho ise uyu ni bwana Mubanga yavuze ko umuhungu we yarahiye arirenga ko atazigera yogosha umusatsi we. Abayobozi b'ishuri ryisumbuye rya Kasama Boys aho uwo mwana nyine yari yoherejwe nabo bamusabye mbere na mbere kuyogosha, ariko ise nyine w'umurasta ababera ibamba. Bamusabye kuyogosha ise nawe atishwi yabarangiye gusoma ibyanditswe muri Bibiliya mu gitabo cyo kubara ahagira ngo ikijondanye. Ahagira hati mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we. Iminsi yo kwera kuwiteka kwe itarashira abo wera ariko umusatsi we uhirimbire. Ariko umusatsi uhirimbire. Minisiteri y'Uburezi ishyigikiye icyemezo cyafashwe n'ishuri naho abaharanira uburenganzira bwa muntu bakaba ku ruhande rw'umwana na se binangiye burundu bakaba badakozwa ibyo kwiyogoshesha. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zikavuga ko nta tegeko ririho muri Zambia risaba abana bafite amaderedi kwiyogoshesha umusatsi wabo kugira ngo babone kwemererwa kujya mu ishuri runaka. Zivuga ko kwangira abanyeshuri b'amaderedi mu mashuri ya leta ari ukubavangura, mbese kubakorera ivangura mu bandi bana kandi ngo bikanaba bibangamiye uburenganzira bw'abana. Ise nawe yararahiye arirenga jondanye avuga ko azashirwa ari uko umwana we arenganuwe rwose. Ni inkuru yavugishije menshi abatari bake aho muri Zambia, bamwe babishyigikiye abandi babirwanya, ndetse hakaba n'abavuze ko uretse ubwo burezi bwangirwa abafite amaderedi ngo n'ubusanzwe abarasta biyongiye muri Zambia ngo ntiboroherwa no kubona ibyangombwa nk'indangamuntu, ikarita y'itora n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ruzwi nka perimi mu gihe cyose ngo batabanje kwiyogoshesha bakamaraho. Reka ibyo tubireke n'ibyo muri Zambia. Twanzure noneho kuri iyi nkuru yo muri Yahoo Actualité ivuga ko mu gihugu cya Vietnam havumbuwe udutumbi tw'injangwe 2,000 zishwe hagamijwe kuzikoresha mu buvuzi gakondo. Iyi nkuru yanasamiwe hejuru n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Le Figaro, TV5 Monde, La Presse, La Minute Info, Le Nouvelle n'ibindi bitandukanye. Xavera aho ivuga ko polisi yo muri icyo gihugu ariyo yatahuye utwo dutumbi tw'injangwe 2,000 mu ibagiro ryazo riherereye mu ntara ya Dong Thap mu majyepfo y'icyo gihugu cya Vietnam. Ngo bahabonye kandi izindi njangwe 480 nzima ariko nazo ngo zitegereje kubagwa ngo zikoreshwe mu buvuzi gakondo. Aho muri Vietnam kandi jondanye hari abaturage bamwe bemera kandi bakizera ko amagufa y'injangwe ngo ashobora kuvura indwara zimwe na zimwe zirimo n'izo mu buhumekero nka asima. Uretse kuzikoresha mu buvuzi gakondo muri icyo gihugu cya Vietnam ngo akaboga k'injangwe n'imbwa kaba kihagazeho, mbese ngo karabanurira cyane ku buryo ngo gahahwa n'umugabo kagasiba undi kubera ko kaba gahenze kurenza izindi nyama z'andi matungo. Cyakora abazibaga n'abazicuruza ngo baba bagomba kwerekana icyemezo cy'aho bazikuye. Umuryango utagengwa na leta wa Four Paws International wemeza ko muri icyo gihugu cya Vietnam buri mwaka habagwa injangwe zigera muri miliyoni. Ngayo nguko agahugu umuco kandi wako hari n'abavandimwe bagize bati nyama ni nyama kula tu. Hari n'abandi kandi bavuze ko ngo burya hica igisohotse mu mubiri hatica ikiwinjiramo. Cyakora ini wacu ho kirazira muramenye. Ni nuko dusoje. Mwakoze cyane kubana natwe. Ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera. Ari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ciao ciao.